Ka inga mamata mai leso nei e whakapapa atu. Malo la koto kataki. Kua kakule no angal fia ilo ki mauri o tangata pekol whawhine i o tātou la i futuna nei. Tā whito i o na aswa nei. E whainga mari e ke tau anu whawhalawei. Ti mori tangata le nei. Ko so sefo tangata manongi e mauri atu i tāoa. Ti tau whatasi i le nei le ngane ala i tua tafa. Tasi e pot whenua o tāoa. Ko ka inga le nei so sefo. Whainga mari e ko tau mamata mai. Ka tuku atu o na whakamatala ki e. Chef, malo fa ia kataki le ni asu. Malo Apollo a kataki. Urua ki mua Apollo e mo moria tu mua whapapa o le ne lalatea. Malo kataki mo le fetula kwea ko tonga oi. Ko ruta o taina whalaki mo teni liki le murisa ele mai ko rua. So se foi tafata sine tua tafa le ne kainga o e tu tonu e foki al kapela le ne o family tapu urfanga ia o le fakole ne ko to itau e tu tua tafa nei. Whakamatala mai muso se fole ne lo kainga tatu o tu yeila. Io malo Apollo. Kainga le ne o lok taman toktashi vai. Ti na patilo a kakai o tau a tia foi mo sa ngongo fain mau ke langa skapela to atafanei. Tai kona la kangala na nfo ia to atafanei e iki. Tin fai atu tin lo to lato ko lok tamana tari e to mari o to atafa. Pelu mari. Ti io lok tamana o sorry ale ne lo tu e lo kapela o family tapu i no na kele. Sala ke so se fo kuro fo kole nei lo ke fifia ki na talanga na fai mua au ka kuma ki nei la sol. Sana ke ko sol mauri e o la on fana o pati me ki te o numea. So se fo o se ita. Tu kule ke sia ke tu i to kele. So ko tu mauri e o lo ne alo fa ana ki lan fana. Fana pati na. Si fai e pati ki te o ku te fai o pati ki fana. Ta fito o ku vosala. Ka ando funo foti se aso e se nea o se ke no funo folo ke ita se aso o masau ki nea ta ku sori o ale nei kaingala tulanga o le family tapula ki molotu family tapu o se fo skole nei lo kaingala i nei lo maurira au tu mo fa ko ki nei yo Apollo sana ke fi au foi o nei la urua ki mua ko le aelela ki lua fai sanga fai au le ne mo ku vosa i maumu i totafanei ti lu tolu loa ko ria malolo lo tamana ile nei flaki mo lo ku so fa malo tu so sefo kai ele tamo ke ta pole fa mu maumu o tiu ki na mari di aula io Apollo paletato maumu o se fo ko ia lo le nei na ke pati me ke Apollo o gure nei ko la foi le nei a kaunga e fai tolo sal fai le nei ta kaunga nga to koma sak o to sa nga mani ka lau mari ko lo sa fai e ne ki ma umu o fai businga smano ki businga ka pau e kauano ti kauano fai Apollo o fatete fai o tio pe fai ki la na fai o ne la fai fa mari e tio tau le so sefo ko ke make ke ai ti tio fo ke o ke nei mani o ka to o oula ko mani o ka felola ti mo mani o ka ri e teala ko tafito mani o ka le nei tu i o tau la loto ko tafito mani o ka tea e fa ta ke mo ko ri tafito mani o ka la ko fa ma o ki ko ke make ke ai io Apollo ko fu ne felola ia ta e ka kuma fele ile cristiano kala nga fa eu o tsau saka ali ne ko nga tafito ne fa ka o fi ala felola ka tafito mani ka te re ka ta ki tau salvo sa so sefo ta tiu fa o kilon mauri ko se la veo Apollo tari ko tu toru no pe tu fa ti fa ko la so sefo e fa ko lo kilon ta ke tu fo ki tok ta fai se o fu so o mo ku vosa ti ai fai ne ka no mo mateitai e se fati lo ko so ka mela ai ta ke ne Apollo ka koi muri fai foki ka kan mari ia fati foki monera
So sefo tiko mani o ka furia nei taki koela. Ko mani furia ia ke kai? Ta ke ke mamanu. Io. Tuko kula fane kukulala e fokolou la ki kosela tea o la ku poso. Ei. Fakan mari mate ia. Ko le nei lo na tula. Ti o furia ia so sefo. Ei. Pe ko to este se potu ut. Ai ku ko fa foki le mauri akela ko potu le ia na to atu fu ko na mauri. Ei. So sefo e se ngatu fua ki nei au ngau ia ngala. Ka ki te au e to iai ai ki a ke kongala e whakatupu loto bakeke tu mau ki to koe. Aria ke au mau tu mau ia koe ki tua tawhane ki le nei lo kainga. Eio, Apollo. Langi matala fa foki ki finu taola e lo fi au mau le ni. Ei, tupuanga le lo ko fi au le nei la. Urua ke mua tai e au tolo sale fa le nei nga maniokala. Ki dua loa ko so le e malolo le ia. Na fa tupuanga Apollo muluk tamana ile ya tu muluk ngatai no penna. Na tolo anei. So se foko tanu male nei ai roa e tu tau e lunga ia. O rogla avanga. Senia e. Pri fai le ingo e tula. Tu ho senia. Te koe i e tanu i ri atu i o tuana. Kolok tamana. Tat manung peato, tat manung penna. Beana. La tolo anei ri e pati mai koe e to fi au mau e kola ke au kola fatele mau mai ki la tau i tua tawhanei. Eio Apollo. Ko le nalo no tupuanga. Sana ke kaukak mau tua tawhanei. Tio pati au. E api fai lo te fale. Le na tupuanga le Apollo ale potu le ka o e o tolo salfa le ne fai sale ko mani o kale ne. Ka au vo salai o pare ma. Wa nga kau nga au koe whai loa ki la tau i le ne ngane e lo tau moe ai. Ka au ku te ka sane ki lalo tia mo tatafia one. Mo mas pakete vai tia mai fa polosi po se a psiki o solo atanuma. Fa me a mala e sko tele ia ko la vo sa fai mo lo la muto ko lo nele. Ari e na avanga mo so gaia. E ke fifia so sefo i le ia ale tuku furi mai o nei family o tibolo so i le dei lo kainga tua tawhanei. Meio. Apollo e ka fifia la si ai. Ko patse lo tamana. E mateo pe mate foki America pu fea ka ang fakoto o mai o ki lo kele. O tanu i muri o sakristi. O tanu e tina kole mo senior. Pade mo senior anu o kole tiapo. Ti ka o tiapo ko tiapo i mikea. Tin sa de teste te tali mikea. Ti alfa mikea alfa ve ya tiapo e ki te o mikea. Te pats me ve io. Fai ki ai. Ale ni lo tanu e ya o mai la o menu me mo lo la ngataina. Choki. Soko mai ale a finingalo le ali ki lo kusoa. Te ko visiri ki te mu o lana mate. Pe ko mau e tanu i fea, tari me fea tuatafa. Ali ni lo. Whakamalo atu so sefo tangata manongi ki le noanga o le tani mari e o le nei whelawei. Ka inga, ko le nā se ngatoanga, mo se whelawei matatou ki le mauri o tangata futuna o anga pele nen mauri o le nei tamana ko tau whakatasi moi e le aso nei. Whakamalo atu ki la ko tau whima matamai, ko te whelawei mai ki le wasaka au.